vonakala ku teka sweswiya swa ku xichangani i xilungu papapeni a hi vulavuleni loko milandzu be yi humele lembe ra 1994 mi ri karhi mi ponisa kahle na the Shaka Bundu Girls mi ya tshama hansi na our African Queen Makhanzi mi ya endla remix kumbe remake ya milandzu be remake leyi kumbe remix leya ya milandzu be mi ri na Makhanzi yi ta yi suka kwini kahle ka nhlohlotelo wa kona a ku ri yini wu suki na Makhanzi nhlohlotelo walowo a ni nga ri aware so loko Makhanzi a ya tlanga Malawi i a kuma swifaniso swin'wana swi endle remix mara swi yimbelela the way ni yimbelelaka wona mara a swi tivi ku swi vula yini se loko a performa le Makhanzi a ku no mani ngoma leyi ya ka hina swi ku no a va ku ya ka hina ya Papa Penny this is for my father se loko a vuya a ni tivi nchumu mina ni nga ri ka swona se u chava ku ni approacha Makhanzi o landa Chief Lathela ku ri ni kombeleni mukhalabya ku ri ngoma leyi a yi tirha leyi se ni twa Chief Lathela va ni WhatsAppela ku no Makhanzi lava ku tirha na n'wina ya milandzu be a ni zangi ni tikisa ni to okay I do impela loko no ka yi dumi Makhanzi vela ani vitana a Johnny lexi nga ni tsakisa te loko ni fika a the last va ri yini le a traffic control ya la a Maskrali ni kuma ni yimele hi ti 8 wa ti blue lights ta ku ni teka ti ni humesa ka movha mina ti bodyguard bukeliwa ka hotel ya Manyunyu na madyambako ya studio loko no vola a yi tekangi 10 minutes to finish that song hinkwayo ka yo ya n'wana loyi i talented swinene loko a tlhela kuma tintombi tin'wana a Limpopo ngopfungopfu na hala ka hina Matsonga Machangani hi vana vanhu vo fana na Makhanzi a nga tsali n'wana loyi loko ba rhythm onghena ya i nyikiwini se ku ve ku nga va recordini de wa swi ri wona a ku ri party mina ni fike ni yingisela ntsena one take tshama se ku tiphiniwa xilo xa kahle swi na nkarhi wa swona after 30 years ngoma leyi vuya ta hita futhi i Xikwembu xikoho matimba Xikwembu na ku Makhanzi ntombi leyi yi hloniphaku swinene a nge ni xoweta yimini loko na ya ndhawini ya yena la tshama koho loko no kuma dloko leswo swa swiqepezana wa tsutsuma dloka leswo leha ku hayi se ku fike bawa no na mina ni ve ni hlamala but a swi ri endleleni ya Xikwembu hinkwaswo sweswo na ku ri hi nga va hi zamini ku hi nga mixa mara Xikwembu xi nga swi lavi swona loko a fika Makhanzi boom ya henhla mara lexi nga ni tsakisa loko ri stage na n'wi jimisa a nga jimisi mina hayi n'wina na swi tiva ku stage matsa se loko hi ri karhi hi vulavula hi remix ya milandzu be leyi nga tirha kahle vanhu va yi amukela endzhaku ka tin'hweti tinharhu loko risimu lera rhumele na music video kona vanhu lava va nga hlalela Papa Penny va hundze mamiliyoni se hi nga langutela ku va tinsimu tin'wana ta n'wina xikombiso ku nga va ku ri vo yogoyogo xikombiso ku nga va ku ri vo xichangani i xilungu hi nga langutela ka ku va ti tlhela ti endliwa ti-remix ti chelacheriwa sweswiya na sweswiya mativa mina ni na 15 wa ti-album leti to ka ti nga releasiwangi evuton'wini bya mina ti nga na tinghoma to nandziha swinene mara ti releasiwangi ni ti endla wile ya vana va mina because vuqambi a byi na guarantee ya ku ri ta siya vana na yini se na recorda ni tumbeta mara lexi mi nga ta xi langutaka futhi this year i surprise ka ti-remix hi lungheki hayi ka mina a ni vuli ku yona ka wa surprise kwele Mathilda hayi ka mina bam na yona a ni vi swona mara ku ta va na surprise na mtwisisa na nqambi yin'wana ya ku hala handle wa America hi le ku busy hi swoho mara a hi la ku release vhiki n'hweti na nyika album leyi
ya Mlandu Remix na makhazi mara kwala ka vo December mi ta chongola nda chongola a ni swi swa mi dya tinyama mi rivala milandu se mi ta va na swin'wana futhi kahle ku va nqambi a wu tshami hi nenge wun'we mani famba na lavantshwa loko u ri na nyiko ya vuyimbeleri famba na minkama I'm sure aka ti-legend hinkwato ta la South Africa xikwembu xa nyike ku ri na ha tsakisa la misaveni for 30 years all my legend a ka na nchumu ko va sala vito na ku hleketa va ngo ta khale ta tlhavula mara why mina ni tikhomile ni munhu loyi a hlawula vanghana a hlawula swo biha na swa kahle and then a hlonipha vanhu ni munhu a rhandza vanhu ngopfu se brand ya mina a yona ni nga ta tongolaka vanhu yoho ni fana na vona hi famba ground and then munhu wo tirhela xikwembu ni kota ku loko vanhu va nga dyangi a swi ni tsakisi ni na program yin'wana from 2016 ni teka muholo wa mina wa ka masipala ni xavela vaakatiko ti 50 kg n'hweti na n'hweti until namuntlha sweswi vhiki leri taka hi ta va hi phakela 200 wa food parcel ka vanhu va miti ya 200 no ka ni nga lavi ku xayina vona loko nyika vanhu se u swi xayinisa xikwembu xa teka nyika vanhu hi ndlela ya rirhandzu na ku twela ya ni twa mi karhi mi vulavula timhaka ta vunghana swi na nkoka ku fika kwini ku ka xiphemu lexi xa swa vunyanyurisa swa vuyimbeleri papapeni munhu a va na vanghana kumbe byi na nkoka vunghana ka xiphemu lexi xa swa vunyanyuri ku va munhu a suka la a ya ndhawu leyo taniya vunghana bya laveka na ntirho lowu endlaka va na munghana na ntirho lowu endlaka vanghana hlanganani kwele mi hlangana kona swi helela kwele swi nga vi swi ku endla vanghana lava se mi endlaku team vanghana kwele mi hlangana kona swi helela kwalano and then mabyala ti-drugs swilo swo hambanahambana hi swo swi endlaku tinqambi or ti sungula ku navela ti ya joyina swin'wani ti zahetela ti joyina swin'wani se mina a ni navelangi na ku ni ve ni hleketa joni ku ri kambe loko ni suka kaya a ni ku ni la ta kulisa kaya no vheni rona ni ta tshama kwala kaya ximutani namuntlha dimuti hi ku mina am African ni believer ka mukwembu xikwembu na mukwembu and then it's not a culture, it's not a traditional i ntiyiso leswi hi nga tswarisiwa swona a hi va ri yini leswa ti-religion a hi religion hi leyi ni nga tswariwa hi yona a yi kona tibukwini religion va yi tsala bukwini se original a yi tsariwanga bukwini na khongela mi xikwembu ku tlula na lava ya kerekeni hi ku mina loko ni vulavula xikwembu xa mina ha vonana a ni disturb-i munhu ku loko hi kha hi khongela un'wana ni ta n'wi twa n'wi disturb-a xikwembu nyiki 1 million yini se xikwembu a xi tivi mali loko u khongela u ri xikwembu ni nyiki vutlhari na vutivi hi ku xikwembu a xi yi tivi mali then you will survive and loko u khongela u fanele ku xikwembu rivalela milandzu ya mina na lava nga na milandzu ka hinkwavo then xikwembu xi kota ku ku hlayisa wena mingisela mina nakona ko karhi Lathela burisana kahle na papapeni ahe hi nga siya ka risimu ra vona leri ya hayi ka mina papapeni ni kombela mi byela mina na muyingiseri ne vuxaka lebyi mi nga na byona na Dr. Joe Shirimani Joe Shirimani i producer leyi ni nga rhumeliwa hi xikwembu ku loko a ni nga rhumeliwangi a hi fanele hi nga hlangananga because i khale ni kha ni xaniseka ni lava vunqambi ni nga byi kumi xikwembu xi ni rhumela Joe Shirimani na ha tirha a Shandela Music hi nga tivani mara hi ku vona migingiriko ya yena na mina va na ku navela hi la a nga fika a ni vona kona ku ri a xi nqambani i nqambi vuxaka bya hina hambi hi nga ha ri swin'we but ha ri swin'we a ku na producer yo tlula Joe Shirimani
leninga ingantisa la ka industry ya music. The guy is more patient. Inambilo le loka rintirweni. Tsena ina vanhu hi rivala xin'wana, we are not perfect, I perfecting queen. Kuna ti weak points leti hi nga na tona, mara hi fane hi kombisana ku ri xo biha hi xo biha. Hi lungisana, ende vanhu loko munhu a endli swa kahle swa 100 i va ta endla xo biha xin'we, hi teka xin'we lexi ya xi va problem, then ku hleketa swa kahle. He's still my producer, ka ha ri producer mina. Ni n'wi endli njo, i ni endli njo. Hi endla nini, hi dumisa nini, hi tirhini. Se ni nga ku Xikwembu a xi hi hlayisi na hi xi n'wi hlayisa a ya mahlweni. Na ku vinqambi a hi byona bya ku loko u yimbelela or u va ka cover u voniwa ka TV or ka Facebook u sungula u nga hanyi vumunhu. Ku na tinqambi, ku na vanaveli va vuqambi. That's why swilo swa masiku lama swi ri nyakanyaka. Un'wana na un'wana lava ku va popular. Ku na computer artist, ku na the real artist. Because loko hina hi kula ku record it was not easy. Ava hi hlela u ya na demo va ku a hi swona. Hlelela ndzhaku. Yeah. Se sweswi n'wana na un'wana wa recorda na hi phone. I varhandzi va music, they are not artists. How many artists were hi nga tala la misaveni a hi dumangi hinkwenu. Se un'wana na un'wana loko ni n'wi vona I take it easy. Un'wana na un'wana loko ni n'wi vona ni n'wi teka a ri easy. Na va vona tinqambi na va vona va nga ri tinqambi. Ku na varhandziwa va vuqambi, ku na vanaveli ku va tinqambi. Loko mo languta va Dr. Thomas Chauke, o Joe Shirimani, na vo Post, na vo Maingani, they are singers. Just they must organize themselves. Va fane va ti organize, vo George Maluleke, vo Elias Baloyi, vo Manflo, vo our queen Machabalala, Saint Lena, ni hleketa ka na vo Esther M, na vo Shongi, the artist, but they must improve their standard. Na ku hlonipisa xindzhuti xa vona, na langutisa mina tinqambi. Se ho fane hi va organize, and hina Machangani Matsonga tinqambi hi fane hi va united. Se honge ku hanyiwa anti ku hanyiwa njhani, u fanele ku vula ku xavisa u rhuketela n'wana. That is wrong. It's not our culture, culture ya hina. Culture ya hina yo yi hloniphaku. That's why ku ri na n'wina loko vitana munhu loyi n'wi hloniphaku. Not wena. I hlonipi, i kule hi hlonipi. Se ni khongela ku ri Xikwembu xi hi nyika hlonipo hina Matsonga Machangani hi va xilo xin'we hi kota ku collaborate hi share tingoma. Se mani swi kota ni ta share tingoma ku va loko ni languta loyi a nga hlonipi, ni languta loyi a nga hlonipi. Se a ni la ku chichiwa xiyimo, mara na swi lava ku ri hi endla collaboration hambi va 20 hi zwela ri Vatsonga Machangani ku fana tindzimi letin'wana. Ma vona? Vona mintsira mina lava burisanaka na vona hi papapeni hi va hi vakerile namuntlha kwala tindlwini ta vona. Xi ni pfumeleli ni ya mavhengeleni. Loko ni vuya ni ku na risimu leri va nga ta va ri karhi va hi yimbelelela rona ri vitaniwa kahle hayi ka mina. Va ta byela ku risimu leri xitori xa koho xi ri yini endzhaku ka leswi. Dikumele A-grade ceramic tiles kusukela eka 74.90 square meter. Ti-ceiling panels tisukela eka 59.90. White front flush toilet hi 799.90. Na ti-20 liter timbirhi ta pende yo basa hi 479.90. Kufikela ti 30 April. Xava hi 1,500 kumbe ku tlula evhengeleni ra Top T kumbe online. Kutani u va na nkateko wo wina voucher ya Top T ya 30,000 rand n'hweti na n'hweti. Vuya eka yena Top T tiles kumbe a hi rivalanga ngati leyi nga halaka hi lembe ra 1960 loko maAfrika-Dzonga ma lwela mfanelo ya ririmi na ndhavuko. Loko swi ta eka vuhaxi laha hi le ku pima musi se wena leri ra wena ni ra mina leri makomba ndlela.
any problem? Do you have any problem? Aunirande halabi, aunirande halabi. Samino, saweno. Samino, saweno. Tell me, halabi. Tell me, halabi. Saweno, halabi. Saweno, halabi. Bako hi kami na gusto ka Papa Penny Papa Penny mikomba minhlamsa ta xitori xa risimu leriwani. Muhaxi ngoma leyi loko ni yi kuma a ni ri Giyani a ni rhandza ku famba hi muzimba ka ma kona na ha endli xakabundu se loko ni fika laha Giyana bank i taleliwa swinene se loko na ha rhandzeliwini ko ta phorisa a nga mbalanga uniform o fika phendla vanhu lavaya a fika ni komba khadi a ku ri Ni phorisa mina so ni wopenga ku phorisa vanhu lava va tlula wena u phorisa ntirhweni ni hambana na vanhu lava hayi ka n'wina. ivi se va famba a nyuma famba a na ha veketelangi no van driver ni ya Joni ni famba ni kha ni yimbelela ni fika ni ya yi recorder hayi ka mina hikuva vanhu vo tala va teka ti-position va va proud ha fana la misaveni ho hambana hi ti-percentage ta vutomi mara ha fana Ene hinkwenu hi vanhu. u dyondzekile mara loko u ri nsati wa mina hayi ka mina Kwele nga kwele u nga dyondzeka kona na mina ni phenpheni loko ni fika gedeni ni siya phenpheni a xitarateni ni tisa papa mutini ni va papa Nomi papa Shakabundu Junior ahe mama Nomi ahe that is my mana mina loko a vulavula hi mama Nomi ne a vulavule na hi ku va leswa swa ku mi teka tikhamera mi ti tisa mutini wa n'wina ivi ku va na reality ya ku a he Papa Penny a he ni swi twa ku a mi tumbeti mi tsakisa vanhu vo tala loko mi ku ni vulavula ririmi ra xilungu hi ndlela leyi valungu va vulavulaka hi rona ririmi ra Xitsonga ni ku haka Papa Penny. mara tisi hikuva most of the time u kuma ku ri ku ta va doleza va fambula nga vulavula English ma French
a va vulavuli English mara mi lava ku mina ni nga Muchangani vulavula pure English bona a va ri tivi ririmi leri ka hina se loko va ri tshovelena mina a tshova dyala a ni se twa mulungu a hleka munhu loyi a nga tivi xilungu ho hlekana hina and English ya n'wina a yi hakeli kona ni kombela mi hlambula sweswo nakambe English a yi endleni a yi hakeli danko and English a swi vuli ku ta va rich a va ku nyiki na certificate xa ku wena u vulavula English a ni se twa munhu a ku ni holeliweni mhaka English se mini die broken English ya mina and ku va ni nga dyondangi mara loko ni lava mali ka valungu va swi tiva ku ri I want money se vanhu vo tala they are proud empty proud hi dyondzo ma vitana vanhu ti-literate ku ri a dyondza and a ni se twa mulungu a vitana munhu a ni tima ku literate a ni se twa munghezi a vitana mu-French a ku ri u stupid because a wu vulavuli English se vanhu va tima hi tshikeni ku va proud hi tintimu ta le handle hi vulavula xihina hi va proud hi xihina ku xikwembu xi hi nyiki tintimu hi 100% ha fana ku na risimu la ya makuvane ya ma vona risimu leri a ni ri muprofita muprofita lonkulu ku va ni hleketani ya 97 ka ha ri president Mandela hi laha ni nga vona vubihi bya corruption youth yi lwa hinkwaswo and swi le ku endlekeni se swa 97 swi le ku endlekeni hi lava mali ma va humini va endla hinkwaswo leswi nga ngoma leyo vanhu va dyondzekini va tshama na certificate a ku na mitirho a ku ri xivona lexi ni nga xi vona lexi nga ta endlekaku hi malembe lama tako ngoma leyi hinkwaswo loko mi swi yingisela ti-newspaper media every radio se ivi message wa koho hi lava pepepheni loko va ku makuvana i nge va yimbelela phela lava tsanane tsutsumani mi ya byela mandla kwale tirho lexi va lavaku xona
Ngiyabuza mama abayazi. Ngiyabuza mama abayazi. Undawo. Every day, TV. Every day, radio. Every day, TV. Every day, radio. Male, sata shoto. Vito ra risimu ri vitaniwa kahle Maguvana. Papa Penny, a vulavuleni hi reality TV show ya n'wina Papa Penny. Hi nga langutelana kambe season yin'wana. Ni nga ku na ku tivisa vaakatiko valandzeli va mina hinkwavo la a yi voniwa kona reality whether Nigeria, Botswana, Namibia, South Africa. Ni lava ku khensa vaakatiko lava va nga fika ni va tsakisa ngopfu mina na ndyangu wa mina ka reality TV. Loko mi vona yi nga ha vonaki hi 2021 a hi endla season 5. Loko hi endla season 5 ni ya kuma ku ri khampani leyi ni xutaka production liya from season 1 to season 4 a va ni roba mali ya mina ya SARS for 4 years hinkwayo va nga ni hakeli SARS ya mina. Ivi ni kuma ku ri na mhana mina a va nga va hakeli na vana va mina a va nga va hakeli. Loko se ku fika season 5 hi 2021 se va la ku ni hakela tax. Se loko antswa mi hakela malembe lama hinkwawo na vanhu va mina because va kuma na account leyi ngo va ta mi khoma mi le ku robeni ka munhu. Se hi ve hi xuta ni yimisa ku xuta hi 2021 hi December ku ri until va lunghisa macheleni ya mina hi ko hi nga ta xuta ku futhi yin'wana. Kambe ka sweswi na yimeli vona va fona sometimes ku ri hetisa mara va fane va hakela mali ya mina ya SARS. Loko SARS yi fa yi ba mina yi fane yi ba na vona because van'wani va teka advantage ku ri i muchangani yini and it's not like that. A ni rhandziwa hi tinhloko hinkwato. Se na ta yi endla reality mara hambi ku nga ha ri Mzansi hikuva ni nge koti ku tirha na loko mhana mina va lova a va zangi va ta xuta. It was no support. Mara loko hi lava ku xuta va sungula ku lata ku hi nyiki video leya mi nga teka mhani loko mi va yisa mangcwaveni. It's wrong. A va hi khomangi kahle. Va ni robi mali yo tala mara ni ta ku yini kwala ni nga tirha kona na vona ni tirhi kona mara vona ka mali leyi va nga hakela production i mali yo tala timiliyoni. A ni tshembi va ta tshika timiliyoni ya ti famba hi ndlela leyi va nga kumangi production ya vona mara va ni xanisi ngopfu. And the reality show ya mina a ku nga ri script, a ku ri the reality. A hi nga tsali hansi a va endla leswi mina a ni lava swona. Ku na ti-reality tin'wana loko mi ti languta ma swi vona ku Ku landzeleriwa xikweleti. ko actiwa van'wani vona se va kopela mina. Ku ve na nkama lowu nga va na ti-award va ku the best reality show mara hikuva ni muchangani Mutsonga a va kotangi ku ni winisa mara hi mina ni nga more than popular ka hinkwato. Lomu la ta vona ku rixaka ra ka hina ra biwa hi banga. Mara loko ku ri public vote a ni fana ni winini hi tlhe hi ta va ku va ni hoxa ni mi nga ni hoxa. A swi hambananga hi 94 loko ni ba xichangani xilungu a ni fane ni kumi the best newcomer, the best seller, the best popular artist hinkwaswo ka swona ka Sam Award va nga ni nyiki na yin'we. Hlamba ya kona ni nga suka yona kwala. Papa Penny man i cancel ku va mi hi vhakerini ka siku ra namuntlha. Loko swi ta ka vunanga mi humesile hi cinile mi hi khutazile mi hi tsakisile loko swi ta ka timhaka ta ka thelevhixini yi ve kona Ni ri ka music ni tlangela birthday ya mina hi ti 80 tanihi ni endla ni nga na 1 year and then na n'wana nga na 4 years no mi 12 years. Se ni fane ni tlangela na nsati wa mina hi na 14 years. A ni nga tshami na vavasati mina 3 years
mara manano mi kota ku tiyisela 14 years a kha ni tiyisela munhu se ni nga ku i n'wansati do hi nga hlangana na ti-trouble to tala mara xikwembu xa hi hlayisile vanhu lava ni nga va rhamba va tata hi ti-80 hi ta tsaka u nga rambiwangi hi dloka ku all white you are welcome Sana ku tima mic. no munhu i ta hi white rambiwile tani ti-brown ta wena u ta wela amikombotini ku na mikomboti hala ka nyama a wu ngheni u nghena cappuccino loko u ri white anyameni u ri green amikomboti ni khensa swinene na ku ri honge mi nga famba munghana lonene a famba hi ndhawu ya tinqambi a famba hi pfuxela va haxa lomu ka tinqambi hi nga tsaka ngopfu handle ka munghana lonene a ku na laha hi yaku kona hi lava na tinqambi ta hina hi hlayiseka the legacy ya mina i ku siya vito na swa kahle na dyondzo sweswi xikwembu xi nyika ku ri ni famba ni chumayela mhaka ya gender base ku nga ri khale ni ta va ni famba tour national ni kha ni chumayela hinkwako muganga leyi ya South Africa hi yisa xichavo ku vanhu nga dlaya munhu un'wana nuna na nsati a lovolova ku ta dlaya se very soon mi ta vona futhi mi ta ni lava mi ni interview se hi vulavula newcomer ye n'wananga Ni khensa baba Penny. Ku wala ka xiteko. Tshamisekile. Wala mi tsama na rile ku mambiri ne lava hi burisana na vona baba Penny tema tectonics u vona u yime kulunga miskuli ka lowu nongonoko ne olela xemviki leri taka ta va ni fambisana kahle na try by force ku nga maforce seslili hi te to tintambo studio for baba Penny can see hi miranda hi nga fi hlayiseka tata eJohannesburg Tembisa loyi se wa bayisa a nga ha tlaki na mahungu ni vulavula ngopfu sesi loyi Penny busy lexi baba Penny khensi khensa mina rhandza njhani everyone mina I love you I love you.